Kuma muthi wa Juma riria mutino uyu wahanikire mukawa-ini wa Sunstar Gatanga, honge itiganite cirambite kambi haha makiruta wira utuku na muthenya niguo kugeria kuhonokia andu aria marahatite. Andu 6 nio marakuiriire mutino-ini uyu na mihang'o ino igithiaga na mbere muthenya wa ira mundu umwe ararutwo ari muoyo kuria kurekuagirwo kwina andu angi mario matigari-ini maya matiroikaine kuria mari. No mihang'o ino igitwarithagio na mbere, umwe wa andu aria megucaragio Stephen Musembi yumiria na kuga we na muratawe Benson Ndung'u mari muoyo. Kuja leo ndio nimesikia mwenye aliokolewa akiwa uhai alikuwa anasema kuna watu wawili sasa sisi. Juu already sisi tulikuwa tumeshaenda nyumbani. So venye aliulizwa akasema kuna watu wawili. So hao watu wawili walikuwa wanamaanisha sisi. So ndio nimekuja niko confirm sisi tuko sawa na pia yule mwingine ako sawa. Kuringana na contact cito ritwa nima rioimira ria andu aria acio eri turakoretwo tugietha marari metikitio me thiini wa building iyo na acoka tuhe namba ya mundu ucio ungi mari nake ara mamanejire gukora ku escape building iyo hingwira ya harurukaga. Musembi agitaririo ria mahonokire gikuo ciarera muthi wa Juma iyo nyumba ya guire na kimako kiria kia munyitire hakiri cia mwirire inuke kwao Machakos kuria araikaraga wiki agicuranio ria gwathire. The moment tumetoka kwa hii nyumba step moja ya pili, ile nyumba imesimama ikapushiwa hivi na ikarudi. Mwenye alikuwa mbele yangu akaniuliza ni nini hiyo? Nikamwambia ni nyumba inaanguka. Yeye akatoroka. Mimi si kutoroka. So nilisimama tu hapo. So venye niliangalia nyuma hivi niliona 5th floor ikishuka hadi hapo ikipita mahali karibu niko. So nikakaa after 10 minutes to 15 ndio nilitoka hapo nikateremka. So ndio nilikuja nikapata watu wanaokolewa. Maafitha honge itiganite cia thirikari aria marekinyirie haha mathiete na mbere kuga andu aria othe marari wakini uyu no nginya methanwo nao na mahingurirwo thitango. To nitwarikia uhoro uyu ni wathira. Toria mungirora thutha wakwa kuri nyumba irugamite ona yagiriire kuharurukio. No kuri sheria iria ciagiriire kurumirirwo na kuri agency iria yagiriire gwika uguo. Nikio muona matinga mothe riu ni mauma nigetha process iyo irumirirwo tutigakorwo tubunjite watho tugikorea tureka. Koguo riu cinie no nginya riu ndirekereirio nginya kuri mwene. Tondu no nginya guki andu angi maguthima urito wa material ici kana irare njega on the scene. We call it scene of crime. Tuseme ni muujiza. Juu kutoka hiyo kisanga ifanyike, sikuwa nataka kusikia mtu ananiuliza ati watu wako ni wangapi, sikuwa nataka kusikia hivyo. But nimeendelea nikirecover kidogo kidogo. Ni thabari itakoretwo ihuthu, maabitha honge itiganite makiruta wira utuku na muthenya kugeria kuhonokia andu aria marahatite matigari-ini ma nyumba ino. Ngiribotera Inooro TV kuma mukawa-ini wa Sunstar Gatanga, kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.